Yeah, yena umkela nakambe ka Master Xitsonga analyst channel. Yeah, topic le ka hlantlhela leyo ka khale ngopfu ku va ni maswolo ka motivational speaker, so a swi simple loko ni fika ni endla video because a mi nga ta vona vo tala mi ta ku yi zama ku ndla ni bari leyi. Yeah, so video leyi ta yi ri in relation to leswi hi nga swi vona hi Manyangatsi the commissar loko a ri karhi a cina risimu ra Mr Post. Video leyi a ni mi swi voni na hi ku yi posta sweswi, ni yi postini ni ta vekela link ka top comment ku swi ta depend no mi yi vona nkarhi muni video leyi. Yeah, so leswi ni nga ta swi vula i ku mi faneke mi va careful swinene swilo leswi mi swi vonaka ka social media, because vanhu va nga fika va ti fake va ku nyika a very very wrong vision. Hi xi xa xikombiso hi n'wi vone Manyangatsi a ri karhi a cina risimu ra Mr Post, the same person loyi a nga swi koti ku cina hi vona a kha a cina rona. Na maphuza khalanga na yena mi n'wi vonile a khandla the same thing. Ma swi tsundzuka video ya kona hikwalaho ka channel. Lexi ni nga ta xi endla ta fika ni yi linka ka top comment mi kota ku ma yi vona la, so mi nga pfuki mi va mi believe-ini swilo leswi mi swi vonaka ka social media. Hi leswi ni nga ta swi vula sweswo, mi nga pfuki hi ku sweswi ni xoku vo tala ma n'wi zonda mi hisa lwa inana Manyangatsi hikuva a claimini ku yena phosa a nga kuma na dollar and stuffs like that. Ma vona nyana ni very very sure vo tala ku se a ma ha kuma na yena na tona ti-comments laha tshama ri ku rhuketeriweni and stuffs laha ka page ra yena. Mara however lexi nga fiki xi vona laha i ku swilo leswi a nga swi endla laha a ri ku hembeni, leswi hi nga ta swi vula a ri ku hembeni swilo leswi a nga swi tsala laha a hamba a swi tsalatsala laha a ri ku hembeni. Leswi hi nga ta vula a ri ku hembeni swilo leswi a hamba a swi tsalatsala hi ku ti-prove wrong. Mi vonini a kha enjoy risimu a ri ku ri enjoyeni kahle njhe a nga na problem na rona. Mi vona a kha cina kahle ku fana na mafudza khalanga na sweswi a kha cina risimu ra Mr Boss. Ni ta mi komba na yena is the same person laha a hamba a chinga a chingela Mr Post. Ma vona nyana, so hi swona sweswo leswi endlisaka swona mi ni ngo vula ku hayi hi nga believe swilo leswi hi swi vonaka ka social media swi humelelini futhi swo tala. Na loko ri hikhiyelwa laha hi tinxaka letin'wana loko se ni fike ni va a motivational speaker laha hi tinxaka letin'wana ha swi vona minkarhi yo tala mi kuma ku vanhu lava fika va hi nyika wrong vision ya vona ka social media. Ma vona mi fika mi kuma ku vanhu va ti posta laha va tsakini swinene, swi tikombi na ku va le ku tsakeni and everything is right about them ku ri ke vo hemba swi humelela ngopfu. Mi fika mi hlamala ku vanhu va divorce-anini ku ri ke ti-image leti va ti posta ka social media a ti nga kombi swona sweswo. Ma vona yana, se namuntlha ni hundzuke motivational speaker mi nga ha pfuki ni tshembe swilo leswi mi swi vonaka ka social media. That's why hi tin'wana ta ti-reason leti mi kuma ku mina xikandza xa mhani a ni kombi la, because once ni ze ni kuma xikandza xa mina swa ku se ni fike ni hamba ni live yena a fake life. Ma vona yana leswi nga ta kha swi humelela leswi mi kuma ku se ni hamba se ni hanya a fake life, hi ku se ni fike ni va ni ri a celeb, ni fike ni mi provela wrong. Ma vona yana, so hi swona sweswo that's why mi kuma ku laha ka channel loko mo langutisa a ni tshama ni endla a review ya album ya munhu. Reason yo va ni nga endli review it's because na swi tiva ku swi endla ku munhu a kumeka a va a ri biased. Ma vona yana swilo leswi va kha xi endleka mina ni kha ni landzela na beef sweswo a hi xihundla. Mina ni kha ni landzela na beef ntsena loyi a wina ku hi beef ka that time ni va ni kha ni favor yena ku fana na sweswi Mr Post yena a winile ka December hi beef, so swi loko now is my current favorite and yi ngo ho cinca loko beni mayingani over hi beef na yena a fika a wina swi ngo ho cinca. Yeah, so hi leswi a ni lava ku swi address sweswo ku hi nga believe leswi hi va ku hi swi vona ka yena ka social media hikuva vanhu va fake. Ma vona yana sweswi u hlalahlala Manyangatsi walowo a nga ha swi tivi no i ta ku yini because i prove wrong. I kumiwi ku a ri busy a ri ku ri cini and a ku ngo ro sungula mhaka leyi va yi kha yi humelela because ku na un'wana veri a va n'wi vonini ka event liya a yi ri ku na event xin'wana xi ri kona ku hala gumbani and stuff va nga n'wi vona kha cina va ku a cina ndzhaku ka tende and stuff. Ma yeah, so hi nga believe swilo leswi hi swi vonaka ka social media hambi ku ri celeb yin'wana na yin'wana mi nga pfuki mi believe. Loko ra mi nga za subscribe ni ta kombela mi tika subscribe.